бародарои азиз, нигоҳ кунед да, таъна накунед. яъне ки дар клуб да мегӯян хеле садама шид, ана хести видео кардем, хестен, ҳама каса видео карден, дастгирӣ карден, ута карден, ита карден. бародарои азиз, нигоҳ кунед да, ҳар касе ки мекуна, ӯ барои худаш мекуна. вай барои худаш мекуна. яъне ки шумо ани нигоҳ кунед ки дар ҳамун ҷаҳани ассотсиатсияи блогеро биромадан кардан, баъди ҳамун ман хестам навор кардам. ман худсарона кор кардан наметавонам. бародари азиз, ҳар чизе ки ҳаваё ки мебуроранд, иншааллоҳ, алҳамдулиллоҳ, ман дар баршон чихтам, дар бари мардами сарбаланди тоҷикам чихтам. барои ман фарқш нест, вай ай ваҳдатай, вай ай клубай, вай ай ғармай, ай лелнобудай, ман намедонам ай исфарай ё ки ай регарай, помирай, ки ҷои боша набоша, барои мара тоҷикмай, барои мара бародари хунимай, барои мара бародари хунимай. касе ки боша набоша, ман алҳамдулиллоҳ дар бараш чихтам, и ай дасти миёмагира хизмат мекунам. барои ҳам қадар бисёри баъд нанависонем ки барои ана клуб карден, барои иҷа намекунен. бисёри баъд накунем. бародари азиз, шумо мара бифаҳмед, потона дар қиртиқи ман намонед. ҳар як чиз иҷозат. бародари азиз, дар ҳиҷомаи бобоҷон 88 қарор дорем. нигоҳ кунед да, бародари азиз, кадомед ки лайк ва комментария бисёр менависонен, ай комментариятон як аст, яъне ки лайк бисёр мегира, бародарон, 5 сум миёй ҳиҷомат мекуна, ҳама тарафаш любой намуд массажиш хати. адресора гавза улица Краснодарский, 66, корпус 2. дар Люблино. бародари азиз, Ну, порой бузук. Ассалому алайкум, бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, масъала як масъалае ҳастае ки алло шоҳида, дига ҳамин тӯли чанд рӯз мешавад, дига намедонем чӣ гап занем, и чӣ хеле гап занем, и чӣ шон бигем. яъне ки бародарои азиз, бародарое ки аз мо хафа мешен, аз мо меранҷен, яъне ки мегӯен ки барои чӣ, барои мардуми шаҳри ваҳдат навор накарда суден, навор намекунен. нигоҳ кунед да, бародарои азиз, бисёр занг задестен. ма бародаро алло шоҳида, мара чанд бор зангам задан, аймуг шаҳри ваҳдат аймуҷа зангам задан, бидан шахсое ки бидан, мақсад гуфтан ки осеб дидагем, ина хонамон, ина и чизмон, ина и таримон. ма гуфтам бародаро, сад ҷони худо, ма тайёрам, ман мекунам, но як чиза фаромӯш накунед, бифаҳмед ки иҷа мардуми омма залал дидагия, як кас ду кас залал дидагӣ неста, мардуми омма залал дидагия, ҳам дар мардуми бародарои дар ваҳдат, ҳам дар бародарои дигар районҳо, дигар ноҳияҳое ки осеб дидагиянд. хайяк ҳаст, и аз ҷониби парвардигорай ҳамаи, яъне ки шумо болои ман қадар сахтгирӣ кардастен ки ҳо ана ита зубор мекунен, ана ита мекунен, барои чӣ фикри мардума намекунен. валлоҳи биллоҳи таълои қасам, бародаро, ҷон ман метам, ҷон ман метам, но времяи нест, ӯ времяи неста ки то што ман худсарона кор кунам. барои як чизай, бародарои азиз, дар тоҷикистон ҳаст, алҳамдулиллоҳ ки давлати мо ёрдам кардааст, алҳамдулиллоҳ ҳукумати мо дастгирӣ карданд, аллоҳ баракатшон бита, аллоҳи меҳрубон дар умру ҷоншон баракат бита, мекунанд, ёрдам карданд. ина иншоаллоҳ ба амраи худо ҳамаи фикри ӯро мекунанд, як тано монда фикршон намекунанд. алҳамдулиллоҳ, аллоҳ баракатшон бита. бо мегӯм не ки бародарои азиз, як масъалае ҳастае ки ин масъалаи калон, як уҳдадори калона, ия ман ба сари худам чихел ба калам мегирам, ман мехезам худсарона пеши худам як карта мемонам, мегӯям ки бародаро бихезен ҳаминтаре кунед, ҷамъ кунед. и айрӯи одаму одамгарӣ нест, то што як касай мардуми омма дига. ҳам бародарои азиз, ҳамин бародароед ки намедонам, ҳамин бисёр занг мезанен, хафа мешен, яъне ки меранҷен, худияни биден, бегонаани биден, ҳаматон барои ман ҳамат яген, но нигоҳ мекунам миллатон хам мешавад, яъне ки мегӯем ки намедонам, намекунен. бародаро, шояд ман ҳамира бихезам бикунам, пагада ҳамин худат бихези гапам бизанӣ ки бигӯӣ ҳамаша гирифт хӯрдак. ҳолон ки аллоҳ шоҳидай, то имрӯз ман
این کارو دا نیستم، یعنی که کارو دستم الحمدلله میکنم. نیکی مرده که نمیگم که مرا یگم سومون بته، نمیگمش. برای که وقتی که یک کارا که به خاطر الله کرده، بخواهی که ثواب بگیری در او، تو باید که به خاطر الله کنیش براوه. چی گپ نداره کردن در کار. بعد یک مسئله دیگه ده برادرای عزیز، یک چیزا در تاجیکستان برآمدگی الحمدلله کلونی بلوگرها هسته، اساسیاسیون بلوگرها میگن باید وای شخصیت های این مسئله ها دا بشینن چیز کنن. ما حق ندارم ما بخیزم این کارو را بکنم. ما کیم وابشه خودم؟ ما هیچ کنیستم برادرای عزیز. برادرای هستن الحمدلله. این برادر منصور نگمتوف هستن، چندین برادرای هستن که در هموجا قرار دارن. اسماعیل توجیک از شهر وحدت، بابای قند از شهر وحدت، همشون هر جمعونه اونا برادرها در مون نگاه کنین. خیلی مایل اونو واقعی که در حج الله میگون حجی را قبول کنه اوش با کیش میگن. اونجا بسیار برادرها هستن الحمدلله. ما که نوموش رو نمیدونم، امی کدامش که نوموش های پیشم برا آمده هستن اونجا پشینن سر یک خلاصه برن یکم چی نداره. نو الحمدلله شما چی قصر و سیمگی میکنین، چی قدر مقصد های میکنین. این کارو در کار نیست برادر عزیز. صبر کنین. یک چیزا صبر گفتگیان همش خوب میشوه، همش نغز میشوه. ما میفهمیم سجانی خدا، ما همه را میفهمیم. نو مسئله ما نیست. در این مسئله ما خودسرانه کار کرده هم نمیتونم. من نمیتونم خودسرانه کار کرده. برای هستن اکوی هستن که باید که کارا پیشگیری کنن. خدا در عمر جاشون برکت بده. کارا که سر کی کنن ما بسم الله میگیم، در یک برش کوش میشیم، در برشون چیخ میستیم. الحمدلله یکم جای چیش نیست. نو شما مرا مجبور نکنین که توش تو برای چی نمیکنی، برای چی شیشتگی قرار، برای چی میره در ایلوی مسکو مقصد یعنی که یکم مرده میشوه، یعنی که یکم کس بیمار میشوه، یکم چیز میشوه میره در اونجا اشتراک میکنی، در اینجا نمیکنی. برای این یک کس های اونجا مردمی اومای وکیل شخصی را میگن که برادرو در امانت خیانت نمیکنه. امانت در وکیل شخصی میسته که در اونجا چقدر سومی جمع میشوه، چقدر مبلغ جمع میشوه، در او سوم برابر باید که تقسیم کنه. برابر باید که تقسیم کنه. در خلق آسیب دیده یکم چی نیسته. با 1000 روبل، با 500 روبل، با 100 روبل، با 5000، با 100,000 هیچ کس نمورده. نو برادر عزیز این قزلم نکنین، این سخت نگیرین. میبینیم تو که بسیار همه چیز که هستین سختی بد نگیرین. هست در اوجا آدمایی هستن، در اوجا برادرایی که باید که این کارا پیش ببرن. значит یگم گپی هسته، значит چون دیدستن ویا ایماده با عقلشون خشو میگیره، ویا ایماده با هیشور زیرک دونوان. با کیم؟ ما هیچ کس. و ایماده خوبتر، بهتر، سوستر میدونن، میفهمن که چیکار کنن، یعنی که چیکار نکنن. برای هم قدر یک چیز اجازت میگن. مردمی اومده شما باید بفهمین برادران. باقی در امان الله باشین. خداوند همه تا نگهبان باشه. سختی بد نریم برادر عزیز. مونین هر یک چیز время اخچه داره. همه هم برادران دیدستن. دعا کنین انشالله همش خوب میشوه. همش خوب شیدستای کدستان الحمدلله. الله برکت شما. خدا نگهبانتون.